Okay, hallo Leute, die Jive Charge agus falcha rash quick on Shomer Ranga Garmonisha. This is going to get me on down of Arish in you, Tushqui meg Laurtliv tree YouTube. Ach, Suckergi Shias agus we must treat on Kyaksha. So, Farir Tamuch Kraken le Capital 9, so Rinnemer on Kyakshin agus and Shin vi anquid spree a gwenig denave on Malia. Ach Tamuch Bugger Raigadi and Kate Cabajella agus Shin Capital 10. Least do gern. Okay, so it does support how much fechen there on briher lezen. Hang on, Yowie may on trusty highlighter. So on shut on briher lezen agwin agus shut a. So it's briher nav realta a on briher lezen. So be magic fechen there shin in you rivdera on kyaksha. Ach ma fechen with shees which Condura stock and kecht least do gern. So I reach this again on focal gern shin rodegan a tad nien len mashev. Least do gern ist die Frage und danach haben wir unser Antwort ja ich lese gern oder nein ich lese nicht gern. So liest du gern? Ja ich lese gern. Nein ich lese nicht gern. So, is féidir of Keely and as sin is dóilm, tá sibh cliste glór. Tá muid a curceist what leat léamh. Agus tá muid a grá is mathlum rud a léamh. Agus ní wathlum rudi a léamh. So nish is féidir an fechend an písa lesen. So wir haben hier Christoph, so sagt. Tag, ich heiße Christoph. Ich lese nicht so gern. Oh, Christoph, you creator booked came for. Ich lese nicht so gern. Ich bin ein sportlicher Typ und ich interessiere mich nicht fürs Lesen. Ich finde Bücher doof. Oh, Druckfokalation. Now, rinnemer am focal doof. Cúpla ceacht hin, agus sin am focal amadach. Agus in our rear ní taithníon an písa siúlam, cos tá sé grá tá sportúil mar duine, is mis an 6 duine sportúil, agus níl simigum I léthóireacht. Agus chun se sin frustrachas orm, tus go bhfuil sé grá má tá simigut sa sport, cílíonn sé nach mín simigut rudí a léamh, agus is dóilm gur sin bréagach nach ga. Mars féidir leat rudí a léamh agus rudí physicúla dhéana. Bold Krista, look we'll cur now. Krista, no, ní féidir here. Fan second. Yomuid an peann now. A doodle. Agus dermuid no Christoph. Tusa dána Christoph. Look. No. Ní ein tímar le sin Christoph. Is féidir leat rudí a léamh agus is féidir leat sport a immert. Now, fechmuid Trudy. So dermuid she Guten Tag, ich heiße Trudy. In meiner Freizeit mache ich viel Sport, aber ich bin auch lesefreudig. Gurav Mahagot. Now, tá sí gra is maith leihí sport agus is maith leihí an léthóireacht. Zu meinem 13. Geburtstag habe ich einen Kindle bekommen. Okay, so tá Kindle le cí. So es féidir leihí an ílauer a léamh. Ich finde meinen Kindle sehr praktisch. Okay, praktisch. Cad a captain sibh. Sin an focal agór. Praktisch. Actors. No, praktik. Oh, praktikul. Denn so habe ich mehr Bücher für den Urlaub. Came for a tatníon an Kindle leihí. Maar tá níos mó sin an mér Bücher a cí sin leabhar san iver ulra don Urlaub dus na léhananta sera. Am liebsten lese ich Abenteuerromane. Agus níla meid tuairt an focail sin díobh, mar tá an focail sin aimsú goibh an géad leathnach eile leis an Übung. So an seo haben wir rein Genres. Wir haben Krimis, Fantasiebücher, Thriller,
Science Fiction, Horror, Liebesromane, Bildungsromane, Oracle, Abenteuerromane, Autobiografien, Zeitschriften, Zeitungen und Comics. So nish, mas féidir libh dul isteach chuig an OneNote, tá an list an sin agus tam tar éis fuairm a chur isteach, agus caithfidh sibh an gaeilge aimsiú ar gach focail san iarm. So, Autobiografien, sin scríonseir, uafás, leabhar achtraíochta, scéal grá, fictionólaíochta, fantasíocht, dírbh haisnéis, nó scéal teachtaníos. Agus caithfidh tú dul tríd na focail uile, agus ag an deireadh brú ar submit leabhar dul. Nar tá sin thart, anhuiid ag dul ará chuig an thuar farstenas. So seo an thuar farstenas. Caithfidh muid éisteacht go comach leis, agus caithfidh sibh na freagraí a scríomh isteach iad a chópleabhar as Gaeilge, má sibh, auf Irish bitte. So, Isabel, cara mohíonn sí faoin léthireacht, céimhéid leabhar atá cíos sa seomra, cén sais leabhar a taithníonn léithí. OK. Ina dhiaidh sin tá Michael, céir na caithbhaimseú tá aige, cé chomh minic is a ceann sé na híris leabhar, agus céimhéid a cosnaíonn siad. Mar sin é stómas leis inis. CD 2. Oh. Track 21. Isabel. Grüß dich, ich heiße Isabel und ich komme aus Gaschurn. Das ist in Österreich. Ich lese sehr gern. Ich bin eine richtige Leseratte. In meinem Zimmer habe ich ein großes Bücherregal. Ich habe 90 Bücher in meinem Zimmer und im Wohnzimmer stehen noch mehr. Ich lese nicht sehr gern Abenteuerromane. Am liebsten lese ich Liebesromane, denn ich bin sehr romantisch. Ich lese auch gern Fantasy-Bücher. Michael. Ich heiße Michael und ich wohne in Böblingen in Deutschland. Ich bin kein Bücherfreund. Ich lese nicht gern Bücher. Ich sehe lieber fern und ich fahre gern Rad. Jeden Samstag kaufe ich mir eine Zeitschrift. Meine Lieblingszeitschrift heißt Rennrad und kostet 4,90 €. Es gibt immer tolle Artikel über Fahrräder und die besten Radfahrer wie Chris Froome und Alberto Contador. OK. So má tá ar bhéisteach le sin arís just té siar sa fís an seo agus éis leis rís nó is féidir le bhéisteach leis ar an iPad. So Rockmus Trade. CD 2. Track 21. Isabel. Grüß dich, ich heiße Isabel und ich komme aus Gaschurn. Das ist in Österreich. Ich lese sehr gern. So Darcy, ich lese sehr gern. So Beiger Kakarin sin le cuid a. Ich lese sehr gern. Ich bin eine richtige Leseratte. Ich bin eine Leseratte. Frankach le Horachte. Sin an Bookworm aus Germanisch. In meinem Zimmer habe ich ein großes Bücherregal. Okay. Ein Bücherregal. Sin Shelf Lauer. Ich habe 90 Bücher in meinem Zimmer. 90? So near Dershi 19, Dershi 90, sin nócha, nu nícha. Und im Wohnzimmer stehen noch mehr. Ich lese nicht sehr gern Abenteuerromane. Am Nicht so gerne Abenteuerromane. liebsten lese ich Liebesromane, denn Liebesromane, na sin am liebsten, Liebesromane. ich bin sehr romantisch. Ich Agus tá sí romantisch. lese auch gern Fantasy-Bücher. Und Fantasy-Bücher. So tásúlagum go scríobh sibh an gaeilge ar Liebesromane und go scríobh sibh Fantasy-Bücher as gaeilge leabhar dul. Michael. Ich heiße Michael und ich wohne in Böblingen in Deutschland. Yes, ich bin kein Bücherfreund. Ich lese nicht gern Bücher. Niemals. Ich lese nicht gern Bücher. Ich sehe lieber fern und ich fahre...
Ich sehe lieber fern. Sin Fernsehen, Kapitel 9. Ich sehe lieber fern. Gern Rad. Und fahre gern Rad. So sin as an Kapitel Sport. So barlesh kert. Fechent an, telefís agus dolamach an. Roher Maschiv. Jeden Samstag kaufe ich mir eine Zeitschrift. Jeden Samstag, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeden Samstag, gach Sachen. Meine Lieblingszeitschrift heißt Rennrad und kostet 4,90 €. Und kostet 4,90 €. Kera euro nócha cent. Okay, so Bicín go bhfuil sin fad scrífa síos I gceart agus as Gaeilge agus bugamid rá go dtí Übung 1. Now, le Übung 1 tá muid fechant an bríthar nua lesen. Now, is bríthar nabhréalta é lesen, so tá sé costa golóir. Agus súla gach bríthar, tá sé réalta, le is, agus le bhír an zí, agus bíonn sé nabhréalta le dú und le zí as man. Agus an malach bhfuil sé nabhréalta an seo na athraíonn na gutaí I lór ó I go dtí IE. Okay, so téann sé síos mar ich lese, du liest, sie as man liest. Wir lesen, lest, sie lesen. So tá muid dul ón an seo go I. Go I ó heh fum na gutaí. Ich lese, du liest. So, lever dul is seach I bhar gopleabhar, an bhís libh hain go sé a cholína. Na ná den damart, nuair tá muid curceistar an hain, cá muid fechant an duine nu an rud nu na daoine atá ag déanamh é, agus an sin curmuid ceist, cé atá ag déanamh é. Má tá mé ag déanamh é, téimiid le is. Má tá tú ag déanamh é, le dú. Má tá sé nó si, téimiid le zí. Má tá muid ag déanamh é, bhír. Má tá sibh ag déanamh é, ir. Agus má tá siad ag déanamh é, curmuid zí. So, mein Opa rud éigen die Zeitung, the Irish Times. So, cé atá ag léamh an nuachtan Irish Times? Tá moiad. Tá sé ag léamh é, mar sin téim isteach le sé agus curm isteach an leagan ceart. So, den é sin a níis brú ar pás agus tar rais cúm nuair tá tú créic na leis agus racmuid tríd. Okay. So sin denta is féidir an dul tríd na freagraí ile. Nummer 1. Mein Opa liest die Zeitung der Irish Times. Viele Teenager. Okay, na cámuid bheith cormach le sin. Teenager is féidir leis a bheith san iver uha nu ulra ach tá an viele ag rá linn go bhfuil sé san iver ulra, so siad. Viele Teenager lesen nicht, aber ich lese gern Science Fiction. Und ich tá an du agwin, so liest du gern. Nummer 4 haben wir in der Schule. Wir hier so lesen wir einen Roman. Das kann man fächen der Romanik in der Show. Und lest ihr Krimis? Kleine Kinder lesen. Maar Kinder sind ulra. Lesen gern comics. So just note the biog an focal roman. Focal roman fecinn sé mar Roman, duna an roimh, ach sin carabrega roman sin uorscéil. Sin an uorscéil. Okay, so mátá sibh creic sin rinne sibh an obair ar fad, so má sibh, an is glachagí sus, tugagí aradíomh hain. Má fecinn sibh ar an OneNote, rinne mar ceacht ar an luan, ar an March, ar an Gagin agus ar an Deirdín. Denny sibh ceara ceacht Germánis a gach seachtain, mar sin níl éon obair le déanamh a gcuibh ar an ine, so tá sibh séir. So le roim I live a rís trí YouTube ar an luan, go dtí sin tugigí aradíomh hain lenagí cóirla agus tróracha ón rialtas agus ón HSE, fanagí sna tithe agus bígí sláán sa bháilte. Also auf Wiedersehen bis